رب رحيم بر كريم حي عظيم مالك عليم Normal banyodan çıkıp bugün çeçip gördüler. Айтпайын бата тартты. Байпаны көт қалсын. Ha, cüp apken eğmeden de. Bilgen жақын da қалсан çıkarlar. أنت الغفور أنت الشكور أنت الودود أنت الصبور أنت الرحمن أنت الرحيم. Tamam da onlara göstergen yaptırınız mı? Jinagan amalar çeşit oldu. Не олай? Biz de tartınız mı? Hayır, emellerge Kırgız ayında. Қандай емнемен басам қашын өзі? Basit болған, tartылады. Kırgız ayında razılığın sizlerge. Densoğuk sağlığa, işlerlere iyilik, cömert berişen qoğumu, da densoğuğa iyilik. Olsun, şunun arkasından alan canlı banisinden çıkıp gelip videolarına ama mesela çıkıp bazılarından videolarımız işlerle ilgili de soğuk videolarına bakıp dalaylı olsun. Bana kanday candan versin, kanday sizlere başımdan candan versin. Razı mı? تواب شهيد Silah koyunuz. Otur kızım. Қымбатты аға туғандар рахмат барыңарға. Немерем аңесен шығып келді байсың қазір. Өмірлі уақытта абайлы болы барыңа соң рахмат. Расылын білдірем барыңа. Cömert berişen qoğum. Иә. Cömert berişen qoğumun hoşup qoyыңыз şu. Жомарт берешін қошылына қолы. Басылерге де чоң рахмат. Сүнтіп өмел тұрғанға ішілерге егіліп болсын. Өмір ұзын болсын. Бақыт абайлы болы. Önümler, işinler göre versin sevkeden, elge jardamlar diye versin. Rahmat bana. Жаш отурмуз ушундай экен, ана кая карагычы. Аябай жүрөгү ооручу, өкүнүчтүү экен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кымбаттуу кыргыз элим. Биз ушул мусулман бир тууганыбыз Токтоналиева Нургүлгө ушу зыярат кылганы келдик. Бул бала чакасы ушу бүгүн зыярат кылып, анан бул бөөгү зоруйт экен. Ушул жүрөгүнөн пароксерса деп диагнозун коюптур. Ушуну зыярат кылып, эме алып, больницага көргөзүп, эме кылайлы деп келдик. Өзүнөн дагы так маалымат алып, ушу апасы менен дагы кенен сүйлөшөлү. Кандай бул больницага барып көргөзүп эме кылганда врачтар эмне деди? Кандай Пароксерса дешкен 5 жыл мурда болчу. 5 жыл мурда пароксерса операция кылыш керек деген. Анан ага каражатын жетишпей, ошону анан белгилер болот, жүрөгүм ооруйт деп, тез мурдаган атырат, жүрөк ооруна кулак кошуп. Жаска чыгып болсун. Деди. Муну көрүп, өзүм ойлоп кеттим. Үйдөн Усман кийдеп көргөзүп. Жолдошун тараптан жардам болду. Жолдошум тарап Бир туугандардан барбы жардам болгон же эч ким? жок. Өзүм толук бир тууганым, анын арасында анча акчасы жок. Жолдошум да аз болуп калган. Өзүм жабып